WP Baro Shakitup Khubor ke donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ke singi kilong. Bidang buram kinong yalam ya ki Samla bawan pai na limpung mawai Thai Assam. Penjerngam Uma Daniel ya kamadan muklat beselen daki dingso. Pilih LP School ke Parish jong hamau blang. But rongko umba ya ke jingking hasnong nong omkap West Hills. Dominantang Nepal Shiki Khubor kibabnya. Bidang buram kinongilam kamuai Thai Association of Meghalaya bat kadorbash nong demsin yong Shillong haka katsantrik JYLLIEW yaki kena ilek kai muay Thai kiblalet shimenta haka National United Muay Thai Championship balapan long da ka All Assam Armature Muay Thai Championship bat Pro Fight Night Arjar Arpusaw Halakshmi Bai Institute of Physical Education Tapasya Assam. Kinong job na kanika National Championship kinit shimenta na do sub juniors, girls and boys Muay Thai Fight Armature under 23 but kawai karusha ka youth IFMA World Muay Thai Championship kabanlong ha Bangkok Thailand na do ka arpun rutrik unailor ha do ka South Trik Urisaw Arjar Arpusaw. U President Jong Kaseng ulakin tui ki athletes Muay Thai da ka baong pide ban tray shitom but practice meet la bat sngi kanang mapinwan ra ya ka nam bat kaburam yakari but ka state hi barok away. Hakajuk Khubor ula ai kublay ya ka sarkar lingba ka office jong ka Director of Sports and Youth Affairs and Meghalaya State Olympic Association kibala jerap ya kinongele kai but ban kintiu ya ka Muay Thai hakani ka Jylla ula pen paru ya ka jing sngongu ya ka MSOA ka bala itu khamat ya ka Muay Thai but bala pen rung ha ka Meghalaya Games ka ban salong ha West Giant Hills District house nam Arja Arpusan. After this bout, ring number B, 110 points, 22-22 in the final. Manaba from Meghalaya, red corner. Bosco from Meghalaya, blue corner. Is get ready. Jadi kurang waktu menang itu tang sebelum baru menjejak ini tapi jadi semua ini kena menempat ke Khubor yang dikai yang sebelum nak kalian tengah proses maka juga penting juga official report ina itu kaji untuk kemudian nak register fully got awakan bamja trikam practice but fully got so takut kedai bernikong takut kedai bernikong so sport kedai ka wala gire jarang kam hiye apa tapi dah kam tidak beliau lekai mai thai koi le lekai sui pun kena nak ni yo play nak koi koi yang cakap lekai koi pun nak kemen sudah siap jom kemen sudah musim kompetisi itu, dengan musim apa, apa pilih menonton kedai pelonggar, bejok nakal yang kejuti. Kita boleh ngeyeng hanya berapa tentang sebelum bagi ini kop season yang kop apa, kani ke kop ni bantu presiden namari yang ka, tu ke kop kedai presiden yang di dalam lekai ini, makalah kani ke kop kedai bantu hapok ke association ngimdan office din kadang ngabu manga ikemen la ngiyo office Shillong la kelapoi aston tinggi nila sampiang na fon ngin ham sembu ya office rekam nomor hidor kam ikot isla ibadan kam de kadang ko kop kumde bundan ayo dan kada bundan ayo joka association ka office kiye ki ngiyo nimbu le apo office Uma Daniel Lingdo jar ulat 3 minit bat the bai seng ban penjerngam yaka farm jong u kabadan hamadan muklat da ka bathum da ki 4000 tali ki dingso
Uni urang ba uba iet ya karap karyang ya ki dieng ki set bat ya ki do wa do ya ki ba ula ri labsa ha ki pung ba ula shna ha kani ka farm jong u. Uni urang ba marwe ula pen i dak nuksa ban penjer ngam ya kani ka madan ka ba baro shikata ka de ka madan ka basilin. Ye ki lom jantia shwaban Jylla udoyang. La jubna kum ka tiar khau jangari khasi jantia. Henry udoyang ula pen kala dur bak labak ya kini kilom shakarish yak tang hapo kini kilai post nembalala. Uba Daniel Lingdo ulapan pong daka khor batama yakni ka jaka hakani kasni. President ka Jaintia National Council JNC ba san bormi Lingdo bat ka kinhon jung kila lingo banyo i haba kila yu kajat hakani ka jaka jung uba Daniel Lingdo. Hadinya tau onesni ina liang yang agensi entau ji sango go kro yo blai tregendrat nombor no tau pada ya ulti ina lagi chinong jar lagi chinong uya poi sagani ke tau per repso yo ma sel Daniel Lengdo woman le wadwaisar yang ngaseng yo i ya kadu dap ji sakmen awayu ya gini ke tau go yusuk go yubang ne bha gani ke tau chini he por men chwa man go ke tau bo muyong hawa waro gini ke tau go yu pi war ngap mate daman gi hakite gi por daman gi gua daman selen lan ne gua dami senduk kita kendau chen senduk gi muria gi tu gi wami na gi muyong gi wila gi plang hom mdo i magdu por da hadin wa ka NGT da khang yo muyong kuma sel Daniel Lengdo da himu ya senjam wa perkhat ngai kamnu upen im lan upen rangam ya ga mariang knang wa yo gi kon yang thang district ya gal air go khoj ba da kamju le hagni por terpat ya ke sorkar upat go lani phai khmat go sagani ke thang yo in chini hawa yu sakiat wa sa kita ki thang karu sagi chapok kasi hawa waro ginong rep yo ye skim hawa kamwa san thaulak lani hadu chiklur le samen unong rep andre hawa hapo yang ngani district ni wat mem gi ye ta kamwa da tipile wa gani ke thau yo masel Daniel Lengdo man go ke thau go wa he do i thau rep hapo yang ga Meghalaya waro da poi go kama 11 hektar wat gitri deng wat gitri so da palat ya silak tenri da kat da wakam te sarkar em kam go upai khmat kam sagani ki thau da kentu le ya ki wituan kinong rep ubot nuksagi ya ga ye go ma sel Daniel Lengdo Ka Parish Good Shepherd Jongsha bapenyat deki padar na kajinga selok reunion Holy Cross kalapli ya ka RCLP school bathamai hamau blang na kabenta ka jingbit jingbyang bat jingmentoy ki khenna hakani ka shnong pat hakishnong gi bamarjan ka shnong mau blang kadan hamau kunro CNRD block East Khas Hills ya kani ka RCLP mau blang lapli pat ba haka khat sau trik JYLLIEW arjar arpusau dau MLA jong kamau kenro uba bante dorling do ublalong ukong san ringkat ka jinga don lang jong Reverend Father Suresh Kagu urang ba balang mau blang kinong hikai bat ki kimi ki kapa bat kumjuru bat ki khenna school ya kani ka school latte bat ban pendap bat la pendap da ka jinga rap jong uba bante dor na kaseng reunion Holy Cross na ki para banget bat na ki lok ki jor jong kani ka parish Las dang ya ke jing elang play da ke jing dwai na ki kena school bat ke jing kerku ya ki kamra kelas da Reverend Father Suresh Kagu. Kita tinggi la play dari ke school da mai ni. Saya seri lagi di seperti macam ha. Kamera di bawah. Wei ar lai Macam coba. Bante dor bala selut tu bisa bante yang negi ba kena sayo ya kejingan jing star dan red abole dragon rad momen kurkiyai wa inga sambaro ilok bakikun tibaro kindan barabar ya kejingan cikar kujungi
kerguru ya kita ki misteri ki bala tre ni ki no tre kuncur mi pa ki bala ban kersyanan ni kum ka balang ki ramba balang bat ki chairman baro ki pasangane ka school ki bala tre lang ban penien ya kene ki ing ba internet ki ba so kami kerpadami ambil try kendra maman kerku ya kene ki ing Kansalong kaing banyo at jing nang jing stada kor keburang ya ke jing simpang kumcur ki kum ti jungi kinyo ya ke jing ai cumi kamtam ni perpademi memberi sumareki bani ada yaki paman kerku ya kene kaing batumai bakendon berabor ya ke jing don cumi ayo angel bakui cumi memberi sumareki ni panik ne baro dau kris utra jungi Amen. kopa jungi Amen. Kamarian, kapag kita kali ke poslap, yung flap, bakong ka, kapag bakong ka, jadi universiti. Kapag minut, hantu syukur melarang latihan pada yang menurun pada flap, uang sisa. Dengan daya, uang no, nomor beliau, bawa beliau ini kini kami, kebetik beliau, ikut beliau. Aku tinggal beliau, hidung berkata kacing kuah, teng dalam slap pelat, yang beli slap pelat, dalam rang berbeli rang pelat, dari mentah beliau, yang slap menjadi kerku, nak mentah kami kurang begini. Dari apa nak sekolah itu beli berpangnya dari pada Suresh, melalui ikan lambat ini. Kashnong nong umkap kabadai kashnong bakat du tam hawes Khazi Hills kaput bat ke East Garu Hills District kabadan hasenda kawa Rindi kalai kendu jing e hakalit kawan namar ka jingking dieng balash nahi dakipat ba kalasya rong no haka jong kawa Rindi kipat ba nong shong shnong kan nong umkap kilamat ye ki jing e jing janjar namar ka jing sha rong no kani ka jingking namar kadai ka jingking ka ba ki jutu pendan kamban de JYLLIEW hat ling ba kate ke jingking sha East Garu Hills kani ka shnong ka deiru ka padang sadian bha ki kampen roi namar hadu mentamene kate ka shnong kampat don yaki surok ki babha lat no tangka surok khendo ka balashna ling ba ka scheme NEHU bat ki nong shong shnong ki mat ye ke jing so sat khamtam ha ka polyur bat habadon ki shitom shipa kumta na kalyang jengkinang yalam shnong bakin thup ya usordar uba Jeremiah Dakhar bat u General Secretary ba Samson Kharbani ringkat ke EC bat ki pai ba nong shong shnong nong umkap kila pha ka jingker pa sha u MLA bat u MDC ka than ban pen yo ya ka jingking wa rendi bat ban pen poi ya ka surok sha ka ni ka shnong pan sup kalet kawan ki pai ba nong shong shnong Kajingking ha kaba ha kajaka bandon ha hapdeng ka ngiladon mentah ha ka hapdeng ulum ha ka pentor mentah kasngi na kaleng jong kasnong jongi kasnong nong umkap West Kazil District ngila mi lengba ka isi jong kasnong bat ngila one ban check ya kane kajingking kaba lada kumban penkenmo ba hakalai potrik benaimat arjar arpsau mentahi usnem ngilami pajba alangba da kasnong banchna ya kene ke jingking ka bapnya so ya ka khasil bat ka Garu Hills
Sane ka West Kasil ka bakaduduk, kane kadai ka Warendi, Bashatay kadai ka East Garo Hills, te kamut baban peteng kane, kamut bang haban snada ka way jingking. Te ngi nakalang jong kasnong, ngi mat ka jing ka jingjar hakaba ngi don kam, ya jing don kam ke baman ka singi ka jongi, ka bang haban lej jing tit, ba umdon yaw hang ne hapo Khasi Hills, hajan hang ne, ndre ngi don sitay sa Shillong. Te ladang lej ban sim dawai, ngi haban kam ya kane ka lene kane ka wa jong ka wa rendi ladang ilek sa yaw ngi haban kam ya kane ka wa rendi sitay sa Shillong. Te day hakata ka benta ba ngi nakaleng jongi kasnong ngi la mi haka laipo tarik jong benai mat ka ba ngi haban sina bat ban pan bhai kane ka jingking. Te hadu menta menehi umdon kinong mi khmat ne umdon kinong yalam jong kano ka parti ba mi khmat ban yarap ya kane kasnong ka thau ka jongi. Ladang pun kum man pan mau bakadon ka ka surok ka ban yat nang tay na Shillong na kane kasnong jongi ban mi sadu salang dong dai kum juro ter sadu sa nong misai sati. Ten rai hadu menta kamut ba ngi kane kalentis nong ka jongi ka surok snong ka jongi ngimpat yo hadu menta. Te ladang ilek sati ru ngi jinjar menta lajra ngi haban yat kijat kamut nang ne sadu sata surok kamut ba arlai kilometer ngi haban nang yat nang taru ngi haban lek lengba ka surok rong hadu jan 10 kilometer ngi haban poi sayaw sya ka jaka suma. Te dai halor kata ka benta bana kaleng jongi ka snong kum juro ke isi snong menta ka singi ngila mi bar hakane ke jingmi ke jongi bangi penbena syafi kamtam kinong mi khmat ke jongi singo ba abai arab lem yangi ban penio ya kene ke jingking lem kumta kamut ka snong ka thau ka jongi kamtam hakane ka porlio ngimat ke jing ke jingjar bat kum juro ladapang sitom ngi jenjar hadu kata ngi haban ya papo ka snong ka jongi ban leit daga kali ban rak kali na sathiro kala jingai te nang tasa ka weiru ka surok ru ka bakti hadu kata ka ba umla ban ya lengba Penjulor ulap ba ya ka surok siju bakmara. Ka umsaw bat ulap ba kila pendukut ya ka surok siju bakmara ka penyeso ya ka east bat ka South Garo Hills district hakamiet jong ka khan riu tarik. Uslap ubajur ula penjulor ya ka ni ka surok bat ka let kawan hapdeng ka East Garo Hills bat South Garo Hills kala sakut bat ki kali baro arleng kila yang lan terleter klem la ki shu shakmat lani shadin. Kawa ba simsang kala shlei bat kala rat na pangye ki rut wa ki bela bo e ka jingma ya ki shnong ki badan hashilenter jongani kawa. Haki babun ki shnong kawa omsaw kala tap ya ki yeng ki sem ki badan harut kawa simsang. Bat ki pulit ni East bat South Garo Hills kila pet ngor arpusaw kan tayo dan kanu ka jing tuwa ki yeng ki sem ni ka jing jenjar jong ki pat ba ka ni ka than kamtam e hakalit kawan. Tat hadu balayo ya ka ni ka Khubor ompat dan kanu ka jing mensaw briu ni ki jing julor ki yeng ki sem. Gari lang do blok do rumarok Royal Enfield bike go isa lamang din do pangarong ko da usai dekat urang ba yala ka jong ka jing im hakaway ka jingja ka bas ngosi we urang ba brio ubala tip kerteng kom usuku mejar south post nem karta ubashong basa hadawn gate nongpo ulapin kut no ila ka jong ka jing im ha utalai phasi hakaway ka yengja ka bade ka benta ka bashatrai jong ka building ka badan hanongpo ute urang ba ude ubaladan sawngut ki kun bat ubala tre belas ngi kat bayo bat damar ba syamlai sa lang bat ki kun mentala bun snem ulahap bantia miet kat shabalap. Day hadu menemen step hakapor shipo ba JAA baki pat ba ki bayat bayang hajan kate ka jaka kilalap ya kamet jong ute urang ba ublas din ha uwe utalai ksai marmar kila pentip shaki nong panyach nong bat kum juru shaki bor pulet kanong po ki pulet kanong po mareyo jingtip ya kate ka jingja kila poy ha kate ka jaka ban penlong ya ka jing tokit bat haring kat ka jingadan lang ki bahayen ki pulit kila law no ya kate kamet balas din hau talai bat lapin ket no sha civil hospital nong po
kem shini ki BSF na Khubor India Bangladesh. Ki pulit yada Khubor ki Border Security Force BSF haka khat nriu tarik kila yo kem khat khandai hajar kilo ka shini ka bakinong khayito ki thmu banshalan be an sha Bangladesh. Ya ka ni ka shini la yo kem na ki than Ronggara South Garo Hills District. But ya ka ni ka shini la buri haka we ka yengja ka badan ha Khubor India Bangladesh. La IT no yakani ka shini sha ki pulit MLA ki badan Harongra Police Station bantok kit kat kom ki kindon an. Kito mentan kilong ki Khubor ki bawan jepi na ka Don Bosco Media Network.